جبنا ما كدن آدنگ جواك أفدم وحمود ما يخش بنرن هجا أم في حفتة ديسا لا آمدنا أم حول بدنش خلق آمده تدي تيجوتن كو شر سيمن جهانه هدي خوشين برد که أم بشر بپرسن لآلیه کی شر دنا برا إسرائيل وفلسطين دا بحمود جواري أخو بردوام که قتليام من مزن لسر فلسطين تن كرن لآلیه کی دنجی آلوزیت نابرا ایران و اسرائیل دا بردوام که هر دو ولات گفان لهف دخون لهلادن جی شر نابرا اوکراینیا و روسیه دا جی دومه لیدیسا ام بگرن کو سر روجلات ناوین هرما روجلات ناوین یک جناوند دن هری گنیک جی کردستانه لکردستان جی سالان شرکی مزن آنگو دجوار بردوام دکه اما ایروش شنین آمده بپرسن کات درباره وان شرن کو لوان ولاتان پکتن او کو ته گوتن شر سیمین جهانی هدی خوشیم برد که چه فکرین درباره وی کدا برنامه دست پید که تدی روزه که گران روزلاتان آمد قومه چه گران قومن شرکی گران روزلاتان آمد قومه لکردستان شرکی گران البته دبیجن شر سیمین جهانی هم وی دست پید که هک کو دست پید که وی چه باند داره خالص روزلاتان آمد کردستانی بکه والله ولی جا yani ولایت پاریس کرد olarak az دخوازم peşi her tişte her Kurdaki velat parez ekili be az Kurdum damla khunamla Kurdiye gere peşi her şey artık dev ökebernin verin berhev hem hartan Kurdistan ki serbaha ve azad ama lakin vallahi ki veraj bu ma aynı yani ana emperyalizm ku şerri xo derxe şerri mazın derxe ve çi be yani Orta Doğu'da peşi herkes emme bin aşkandın ve her roş kimyasal velateme de çınabın. Her roş keçi korteme lönayın şey. Gedeymenayın kuşun. Ka bedenge jiyani. Ama mesela bu İsrail fili sözde olsa protesto dikin. De ben işte soykırım evke. Makurdan her roş soykırım dikin. Şma dünya viyana bin algorite? Ya dünya manfaat akımı dedike ve emzinayın beref. Mesela peşi her işte bayağı seri de şevali kurago o siyasi Kurdaki Revebirtiye Kürdistan'dakin eğer hemin neyin berhev bu kadar klasmına Kürdistan tune. Doğan beş sibero şarak rubide şaraki mazın rubide pozisyona Kurd ve çibe. Vallahi artık Kurd hatırı ki mazındanın. Yani Kurd hatta neyin berhev ne mümkün ya mklas bun. Dağwaziya meş Kurdan حتى جو اندری کردان یکی برقصن داخوازی مجوان رجاء مجوان ورم برب artık da منفعت مالباتینا منفعت کردستانی پک بینم. ولش مو شر ملت کرد کس ناره برای باش دولت جانبه کس ناره yani ha cahiltiya me şeyhitiya beri milletiya beri ve ahmakiya çu. Bu جبوی روجلاتان آوین ارتا دوغی کردستانی چه حوجه که؟ ولاش بونا کردستانی هم رحیق فداده کن اما کاک چه بوه یعنی آشتی خوشه بارش خوشه یا سواش خوشه شر خوشه؟ ولا آشتی بارش دا چهتره اما وعده که حق چنه به سواش چهتر که ایرو زمانه تا یاساق به کلتورت یاساق به گیمت یاساق به yani katı çu yaşamış ve yani boş yaşantı ya. Tedbeci otomatikmen tedkhana şeraviyek. Ya ka otomatiken tedkhana şart tabii. Orta Doğu'ya da ibke Kürdistan'ı ibke Türkiye'yi yani İsrail ve Türkiye'yi yani Türkiye müdahale ne ki ana müdahale ne ki sebedis be ve Türkiye'yi. Yani em nağazım bira şer derke ve em tuazım bira barış be şu mücadele mecbu barışı. Jibu em evudu em biratine hem çend sal hem 3 sal belki hem 2 sal hem bevrane yani tuzani Kürt zuva sali direjin aştiyet xwazin barışet xwazin demokrasiyet xwazin dibêjin biraşar rojilatan avîn Kurdistanê dinyayê rabe lê hemû bank gazîkirina Kurdal berçavanê girtin. Yani Kurda sanki nabînin xwe. Yani çima nabînin yani Kurd zulüm nekiriye tev zulüm diye. Yani ana Kürt birayvanın yani emevdu birane. Yani çima vadıkın yani demek ki evanzi demek evene yani çıkaran vana ne?
لگوری تل روزلات ناوین چاره سری چاره بچه هیه چت کاره چاره سر بکه کی جان مدل کاره چاره سر بکه چاره جار کی بارو سورجی هات و چاقی بارو سورجی در تشت خوش بو ایجا بارو سورجی خرا کرد یعنی گره بارو سورجی دوام کن یعنی کر ترک ام تف برای همن ام یعنی ام دناو هفدا ام شغلن ام یاشامیش دبن یعنی گره وانا ببینن که وانا نبینن بارو سورجی نینن کرده قبول نکن یعنی کردستان آگر بکه و کردستان بکه و ترکیه زی یعنی اوانا دبین برکی یعنی وان داره خراب ببین و داری خراب نبین یعنی و داره زی خراب بر رو و داره زی یعنی روات ایران انا اردن یعنی لیبیا افغانستان وانا تف خرابون ایجا جیوره بکه و ترکیه زی یعنی ترکیه کرده قبول نکه کردی وان قبول نکه ان سونی یعنی کرد سری بگره یاره قزای عراقی یاره کردستان ایجا اوروپا بکه و داره یعنی اوروپا ایچا بکه سر اسرائیل بکه و داره یعنی ویا گره ترکیه ببینه چای آنا غزه فلسطین جن گده گشی دکوجن elbette derece var be. Yani tehdit edene, hem gışı ser tehdida bir evedene. Ama hem bejin hem ji felsefe meheye hem de bejin jiyan azadi hem ji bugün hem ji baban şer bakın. Peki şarel ser Kürdistan'e şavad bin ser Kürdanji katliamın bazın tenkirin. Yani de be. Yani zaman hem ne kadar zaman xo haber bedin. Nasıl hem kurma parçayı ki şara gorite. Arif ya ji parça ki şara. Em zulmedene. Em ne kadar zaman xo haber bedin. Em çen sale. Em hadi van coğrafya xuda em karın bepeyvin kurmancı xo ama em herin hela batı em ne kadar haber bedin. Yani direkt de bejinçe ikinci sınıf muamelesi tıkın. Peki, az fazla vejim pırs. Mesela Hamud dünya şarı velatından demine lekes şarı ser Kürdan abine çıma? İş evanlay. Bejim ya. Mevek mina sanki ikinci sınıf muamelesi tıkın jmera. Yani kabul nakın. Avrupa Hamid nava vi şeridaya, Amerika nava vi şeridaya, İngiltere nava vi şeridaya. روسیا نوابی شریده یک تبلیغی شری نبیه نمای ایرانی تبلیغیه جبر بیجی سر شر سیامنیه جانش رو دست پیکریانه لرجالات ناوین شرکت نکرده جبونا ما شر سیامنیه جانه هبه چیه تو نبه چیه امشگو نوا شردن تبیکش کدره دیگری یعنی چافکانیات چه تو سات دبیجی تو دبیجیش belki teyit dibejin yani ameliyat bşara darbaz biye yani gelo. Yani begüm man yenk rojalata navinen emre hemi kesid nava şeru pevçunanda darbaz biye. Demek hem denerin hegemonin dünyayı hemid nava ve şeride bağaya ki cidigrin. Yek çeka dedin, yek çeka desin, yek çeka de froşin, yek bvan çeka, yekan yek nava şerdanın, yek embejinde aliye siyasi da, duvarı siyasi da aligiri devletteki dekin cibrebi kasıcı hemu cihan halu hazır nava şeru pevçune dair. Ev hegemonin cihanı kutudbeji, hezin kurevi gerduni kutudbeji. Çima haqasal Kürdistan'e giring dibinin Kürdistan ham deste hamuya da ağa Kürdistan'e dahi o dışarı ser Kürdistan'e dahi. Abi man devletmendiya cihanı bigrani le rojalata navine Kürdistan'cı dedile rojalata navindaya de mezrabota da mezrabota je hebuna xo haya iro ji İskender bigre haya iro de nava şeru pevçuna daviye sebebe Kürdistan'a va şeru pevçuna da je devletmendiye Kürdistan'ın devletmendiye mezrabotanın devletmendiye rojalata navinin haya cihana ve ezbaverim eve şeru pevçune rojalata navin o ye Kürdistan ece ve bir domet. Başı şer her rojava geldiğe gel rojalata navin tevayit seri de Kürt. Modela çareseriye açtığı çeş bu Kürdistan'ı jiboy rojalata navin. Çar nijat be şeru pevçun jiyana gibi domine ev şer rojalata navin kade. Ev sabaver. Haya. Modeli ki esasin modeli ki bingehin rojalata navin lazım ki şer bqadın. Ya jibuna via yani çareseri legoramı per pekani ne lek ambejin yekitiye ki veka Avrupa yekitiye ki veka
روسیا یکیتی کی وکا امریکا کجا ایالات چه دبل لفراجی باتا دامزراندنه دبل کو بیا چاره سری دموکراتیک بیا هر گل جخرا بیا خسر بیا دناوا خزایا خدا دناوا مشروعیت خدا جیان کی دکاربا بروا ببرا اوه چاره سری دبل کو پیکام به جبوی کردستان و روجلات ناوین مدل که چه لازمه چه حوجه دکه دوید چه ورد شونا شردا yani şuna şerda barış ki hoş ve demokratiki pır hoş yani belayıki falan amna demokratiki pır hoş zaten Kürt halkı barış etkize demokrasi etkize başka hiçbir ziyade ne etkize yani em İran'ı karın em kurmancı peyvah bıkın em şurada havale şurada dosya şurada gede şurada em kurman me zamanı hoş bir kiriye me zamanı hoş bir kiriye Cuma te çi mane eviyek tiştak tedbiji بريكو ظلم وتعداء لسرسريمية بريكو ظلم وتعداء لسرسريمية مناقشين مناطق قبول كرني جماعة قسقانمش بنتهي دبي أوروبا بيزي قسقانيون değildir. Avrupa tedbiji zuva şer şol ser Kurdaya Kurd kaç bin şerda ne kadar salar ser Kurdane 7 salar ser Kurdaya şer Kurda 7 salar Şeyh Said Efendi çend sal kediya Said Nursini çend sal kediya Said Rıza çend sal kediya bana tabii haklı yerinde ne bu davet edin şey ya da bir hak ne kır bu mevya idam kır deniz gelmiş 5 sal beri idam kır ne irod bejin hakkı ne idam bu باشه öcalan jid naha girtiye öcalan modeleka xoş aşteş bu suji bitine ki dakiki bu borine öcalan jibuna rojalata navin Kurdistanê modeleki aştiyane ve demokratik peşkeşketüve ke çava dibêjî dibînî tişi ku ucalan beje te kabul kirini te zaman mantıklıye او tişi mantıklı bence ki akli ki pır başe siyasetçi ki pır başe او hiç xoyna insana siyaset ne kiriye ve ne kiriye ew bi salan berê modela aştê pêşkêşî rojalata navîn kir lê pêşniyarê wî em bêjin tiştê ku wî dixwast li ber çavan nehat girtin îro şerketiye dewrê îro şerketiye dewrê nefsa ne birayê min zamanê ucalan ve şağı inki şer gerekmiş dikir inki şer gerekmiş ki jmila kokubadan nas kirne inki şer gerekmiş dikirin icabı şerti îro hayko mugo îro halale hazır tebeki şer ser Kurdaya tebeki ser Suriye'ye Arap jiye kurat ve jmala kudert kebel Kurdat ke lakin hayko mugo yokluk yani priti liser kurmancaya liser Kurdaya خرابیا شر کو دست پی بکه و چه تاثیر خو و چه باندورا خو سر کردستان کرد بکه شو ام ناوی دانه او شل لکوت دول در که بلادر که او تب مو بعد دیست سر مبارن او بینه پیان امارن و ام گری خواب بباردن که او اراده بمراتونه او فهم کنه بمراتونه چما تنه او اراده چما تنه جبر چیه ما حسی ما نتوی ضعیفه ولات ما پشروجا ما جبو ما تشکی ifade ناکه چی یعنی چطور کدت بیجی یکیتیا کرده حوجه گلو tabii ki yekiti muhakkak حوجه تو نبی یک تو هر یک قوت نمازنا محقق ما بگه که به یک شونا شر نخوشیه نباشیه نقنجیه چاره چیه؟ والا چاری با سازیان سندیکان گلی خواندوان کارکر جهان تف گلی که رابط سپی خو و سیاست مداران تربیه بکن پیشیان بگیرن که فلاکت و آفت نسر ایسانا ولا تشتي ام جزانا ام دبين كرد ما يعني وهيك السر ما هي دبين باكي بالدست ما ب تبي حرب سياسات تبي جهاني دبين باكي بالدست ما ب يعني ابي تشكي سر ما ده بلشي نايلن ام سر خوراكن نو انا شغل ل تدري بالباكور وباجور لهر دري ديسام دبني دانا هم سر خوراك راود كاتبين
في حرب لفلسطيني لا أبيتي أنا مزادكم هاي مديا برا تركا تم حالی ما کرمان جاده داوید بین işte evi herin yardıma İsrail'e و نزا evi hava bakın evi hava bakın yani tüm ne kaylem seri kurakın شر کرده جلی کرده سوش دارد کن دبی evi ciğerin yardımı la mugala qara aviyat ve başlık ki bana yazı kiri ala mezek aviyat kanı davan çiteyi dbi çi deste van dayı çi و دینا بکی 3 ساعت بکی درباس مینا تشکی نگوتن و بیا تم ته پیشامه yani ادم يعني هاتية شر او حرباس يمين كاتية ضد روجافي هاتية الجوليته قول ما هاتية çünkü تيجي بدنيا هالي روسيا وامريكا وهي قش قطوبنا وشخوت شخو تركو شغل شغل بريد على وراي يعني انا بو تركي شهر سوريا در كت اوجي لوراي لوراي لبر بوزه ميه شر تزاني بدي تشتكي نخوش شر تشتكي قركرنتينا كوم كوجيا بكتنا بكي الشر وش تاثير اخول سر خلكي بك تايبتي خلكي كردستان خلكي روجالات نابين ولا تيجي ام بكي تيجي جو 5 ساله بكي هينا زيد بكي 6 ساله ام كردي ما كردي هر چارالیا جی کردش خود حرب دایه خود نه ممکنه یک قایل به حرب در که و شر در که و لفقط زنکی اوی مبزوره بکنه از دوار تخمین کم او فقط انا اما به تجمع پرتبه قایل بی هبه ایش خود مرون نه قایل هبه وای ام دبینن یعنی تشتی اوی لروسیای لشتش خود فلسطینی خود یما خود نه تبی من نبیجی داش خود دنیا زانه تبی برای بکی نای گندمه دنیا جانه هر رو لورا لما دخن هر إذا هذا مرونه قايلة اللي فقط هبجي إننا كم يعني هم خب باش تابدا زرارش كردارا هي زاني كيكو زرارش كردارا هي وبيشتري قريش أمنا قازم شر كشنا إنسان أمنا قازم إنسان ورا كشنا إنسان كي لأفريقيا جورا كشنا دلمت شوته قاضي كرد و ترك و كيد و برابه زاني امنا طرفدار بيشنه و بيتشتج امنا قازن و دا قاضي ما و برای دلال دا قاضي و وان سروك دولت برا آلی کاری بکن برای کشتن چنه به شونا کو آلی کاری بکن سورت کن هنگی لگوری تانی که سور نکن انا چه وزانی تکنولوژی ایلانمیش بیاد دنیا کاملا سلاح پرگران üretmişken zani van silahış van insana mecburi van imansız kitapsa ötüşkip ki şidbe lorta doğuyor ber Müslüman ad ber Kurman jadbe yani modele kaç lazım bu şuna şer model ki barış lazım bra براشر چه نبه برا کشتن چه نبه برا انسان نه کشتن برا انسان طالان نبن ما کوبانی دی اشتابج ما شانگال دی ما پرتش دی پرتوفانی حال باشوری کردستان جدید قوم شرکی گران سواش yani şabemde en savaşa giren başure şabemde abi zani buraya dalal yani işte devlet Türkiye razmem evnak ya İsrail nak ya zani roşka kurman çıkan insan tek kuştan والله حيا أنا تسيرا وصل كردها بو تشكي نكرن وجنها وادجي نكار تشكي بكن وكرد نهندكن كرد فرن يعني دلما بقدين الناقدن يعني أو شنت إيش سياجي تشكي نكر إيش رايش تشكي نكر كرد نامر الناقل هن Peki rojalatan avin orta doğuya deve Kürt çıbıkın Kürt çava pozisyona koyacağı ko bigrin كرد قرب هفر نخاين بن في دعوة قران مالي هفر نخون خسر هفر نقرن ببن ياك بيركي وان زاروكي وان زلامي وان نبي ولا زيرو بوما باشقان ياز بوما او افيا چيت بخير افيا بوي تقرب يا سراس بك شونا شر ونشد خوازن ودخوازا وچي لدنيا چب قومه عدالة تجي ميزان شونا شرط ام في الشر برا شيء نذا ام عدالة يدخوازن ام في برا حبسية برد ام في برا سرو كابو برد قريش ميش بذا ام في برا ظلمين نكا ام في برا ميتي مجزن ديانا در نكا ام في بوليس وعسكر وتبو كذا برا دايكي واجبي دسي خوف ماذا في مجادلي بكر يعني وجبوي تركيا كردستان يدخوازن يا تمامي دنيا نيفي فرش بو كردستان يدخوازن بواني جنجي مرنه
O hema edici tamam dünyaya hebe naxoz şerçe bul bekuştun. اگه کرد بنی اوقا گنج کردات حبسا دانا دزین دانا هاتنه کشتنی قیزه کردن نری چیانه کس دستک ندوان جبونا ما جان خودن امجی چن شکایت وان ده کشتنی ایک خودی بی زمانه کرمانجی دایه که گره خوب کن یک اج بونا کشتره بشمه اوجینه نکشتنی اج بونا شر ابج مرا لازمه لیو گنه که اشتره بشم شر الا خودی زان به یعنی اوچی جان عربی چه به چنه به الا خودی زان به و ایک سروکن او چیکن او چیکن شما چیکن ما ظلم نینه ظلمه او زان ظلمه نه ظلمه او زان ظلمه او زان ظلمه نه ظلمه بنی از خارجی قرا بیشم گرم که روزا اینه چیما خطبه بله ملر دکت منبری آیات قرآنی خوان گوتیه بنی من هر انسان زمان دایوان ای کرداشیم دایوان اگه کو کرد زمان خوش بیرا بکن زمان خو خبر ندن گناهکار بن گره وی زمان کو خود دایمه گره وی زمانی خبر دی وی زمانش بیرا نک او حقارت کل ظلماجی کرداشی دبه برا کرد ببینن برا کرد ببینن کچه حقیقت کرد برا دنیا جی نبینه دنیا کرد برا کرد ببینه پازه مبشوته ام ببینه پازه وجده دنیا ببینه یه جمعه چه ایش کو ام ببینن حرباس یمین آ جهان دنیای دست به کریه نکریه و تاثیر چل سر کرداب که دست به نکریه ایویام خدا و رسول دست به بکا دنیا نباید که به ام زبگی حقی خواه چه وقت بگیج حقی خواه؟ قبل نباید که به زی هرکس آربو ام کینه چنه زی حقی مبدن زی حقی مبدن ابشر تاثیر خود سر کرداب که؟ نبی زی پر بکا والله زی پر بکا چاره سری چیه؟ چاره چیه الگوریته؟ یا چاره دموکراسی ترکیه دموکراسی تنه کیا دولت دموکراسی و دولت batmış bu. شر جهان ایس یمین حرباس یمین آ جهان دست به بکه و چه باندورا خول سر خلکی بکه و چه باندورا خول سر بکه اکونومیا و بکه اکونومیا چه تشتمه نینه کی و چه تشتمه هیا zaten Kürt ne şerma ve biken ha Kürt hem Kürt'ün gerek hem şerma ve biken. Şey yani o peşi be. Ya eve avli tayav hedi hera mesela ya Türkiye hele silne kire ya ne sil kire. Yani çıtış bu Kürdanine. Hem Kürt nin cihani da çı Kürt nin. Yani şer baqa mecib bandora xolsar menaket. Ne deme piyon olarak mı kullanmışken. Yani demek ki ne piyon. Zaten şehri avlikanın içine peşi hem şer diken hem düşmanı bertaraf etken piştiğingi Kürt'dan asnaken. Ama bu şehri men asken. Peki şuna şer çe havce bu rojalata navin dünyaya bu Kürdistan'ı? Ya bu dünya em xanekene ilk em ne çune. Gerek em xapkene ilk. Yani çen Kürt hemi ye ne bitavadi çare ki bu bibin yani ye ittifakı ne bitin ye mit bit ye avadi bit çare ki bu biken. Afne bitin bu. Yani afe hebitin Kürt nabitek. Ama Kürt xapkete dünya beneşidi. Kürt xapke yek. Em bejin sibero şerre siyemine cihane baqawme. Ve Kürtlerin hesap kirin ve karben statüye ki rojalata namim dest bixin. Beni hesap kirin yek ya düyeji yani cihe Kürda beliye. شهروانن زان شهری خواب بکن زان یعنی کرد گل زانایا چه قصوریه که ما هیا همش اکودرا دشمنی کون دشمنی خانه yani Kürt xabkete yek çend dünya bir neşidi mümkün nine. Temaşavan neşa mexwest mehewl da ku em ji şeniyên Amedê ka şerê siyemînê cîhanê dest pêkiriye anna wê çi bandora xwe li ser Kurdistanê bike wê li ser xelkê bike pirsî lê belê tiştek bala min kişand me her jikî pirs kir şerên cîhanê yê siyemîn ku dibên wê were destpêkirin bi Kurdan va girêdan bi şerê ser Kurdan va girêdan bi qedexekirina çand û zimanê Kurdî va girêdan her wiha bi yekîtiya Kurdan va girêdan şeniyên Amedê dest nîşan dikin dibêjin heke ku sibê şerekî mezin biqewme dibêjin ku Kurd yekîtiya xwe ava bikin û pozisyona xwe di vî şerî da çê bikin bi vî awayê em digîjin dawiya bernameya xwe
حتی برنامه کردن هر شادو بختوار بین